Cenjeni predstavnici medija, želim da vas u ime Treće Srbije i u ime Fondacije Dostojanstvo sve pozdravim. I kao što smo vam u pozivu za konferenciju rekli, naša današnja tema jeste akcija koju pokrećemo kao Treća Srbija, a koja će biti rađena preko naše Fondacije Dostojanstvo, a tiče se pomoći narodu Novorusije. Kao što znate, na istoku Ukrajine se u ovom trenutku vodi zaista veliki i krvavi građanski rat. Građanski rat koji je počeo praktično pučem na Majdanu pre nekih godinu dana, kada je legalno izabrana vlast u Ukrajini, zbačena jednim klasičnim državnim udarom, korišćenjem tehnike obojenih revolucija koje smo toliko puta imali prilike da vidimo. Posle toga sve ono što se dešava jeste ono što mi kao narod, dakle mi Srbi kao narod dosta dobro i rekao bih nažalost dosta dobro poznajemo. Setimo se da je s početka 90. godina slična situacija vladala i u tadašnjoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, kada su brojne, mi smo tada mislili svi zaboravljene snage kao što su neonacizam, kao što je radikalni islam, dakle kada su se svi oni podigli, kada su krenuli da ruše jednu tada međunarodno priznatu državu. Setimo se tada da su Srbi kao narod bili veoma ugroženi na svim krajevima zapadno od Drine. U Srpskoj krajini, u Bosni i Hercegovini, kasnije Republici Srpskoj. I dakle, mi kao narod jako dobro znamo šta znači kada na vas krenu takve sile i kada na vas krenu te pomamljene i, opet ponavljam, svi smo mislili zaboravljene snage kao što su neonacisti. Videli smo to, dakle, u Krajini, videli smo to u Republici Srpskoj, videli smo nacistička obeležja tamo, vidimo ih danas u Ukrajini, vidimo ih danas u Novorusiji. I mi smatramo da kao narod koji dobro zna kakva je sudbina onih koji su bili žrtve građanskog rata, mi smatramo da kao narod koji gaji najbliže, rekao bih, bratske odnose sa ruskim narodom, moramo da uradimo nešto da pomognemo tom narodu u Novorusiji. Ono što mi možemo, pored toga što im, da tako kažem, na jedan simbolički način šaljemo svu podršku, ali možemo uraditi nešto konkretno. I zbog toga smo mi preko Fondacije Dostojanstvo odlučili da pokrenemo humanitarnu akciju u Srbiji, prikupljanja novčanih sredstava koje će biti poslate narodu Novorusije da kupe one najosnovnije potrepštine koje im trebaju. A njima tamo treba sve. I to sam imao lično prilike da se uverim kada sam pre nekih nedelju dana bio u Moskvi i tamo se susreo sa predstavnicima Novorusije. Oni su mi rekli da je na tom području humanitarna katastrofa gotovo na vrhuncu, da fale lekovi, da fali medicinski materijal, da fali hrana, dakle fali sve ono što je potrebno za koliko toliko normalan život u uslovima rata. Mi smo dakle, shvativši da se trebamo voditi onom devizom koja naš narod odlikuje, a to je s jedne strane solidarnost, pa iako smo i mi u teškoj situaciji, ekonomskoj i svakoj drugoj, ali smatramo da ipak trebamo da budemo koliko je to moguće solidarni u ovom trenutku i sa druge strane znajući da su nama Rusi kao narod kad nam je god to trebalo pomagali. Pa između ostalog su nam pomagali tokom 90. godina, iako su i oni tada bili u svojim ozbiljnim problemima. Setimo se kako je država Rusija tokom 90. godina izgledala. Dakle, baš zbog toga što su se i oni nama u najtežim momentima našli, a naš narod kaže pamti pa vrati, mi smo sada odlučili da, koliko naše snage dozvoljavaju, krenemo u akciju humanitarne pomoći građanima Novorusije. Naravno, mi pozivamo sve ljude dobre volje da pomognu, a više o tome na koji način to može će vam reći predsednik Fondacije Dostojanstvo Miroslav Ilić. Takođe pozivamo i druge organizacije, nevladine organizacije koje se bave humanitarnim radom, a znamo da su mnogo aktivni u Srbiji. Pozivamo sve, dakle, one koji svih ovih godina unazad su pričali o tome da je veoma važno pomagati ljudima koji su ugroženi. Evo, pozivamo ih sada da pomognu narodu Novorusije. Pozivamo naravno i druge političke organizacije da politički podrže jednu ovakvu akciju, zato što se ovo ne tiče naravno samo Treće Srbije. Ovo se tiče, ja mislim, svih onih koji razmišljaju na jedan slobodarski način i svih onih koji razmišljaju na jedan zdrav patriotski način, jer ponavljam, onima koji su vam nekada pomogli, mislim da je najosnovnija stvar vratiti im za to kada im je pomoć potrebna.
Pored mene danas će na konferenciji za novinare govoriti i predstavnik naroda Novorusije, gospodin Vladimir Zotov, koji će vam preneti poruku vlasti u Novorusiji, a koja se tiče ove naše današnje akcije. Hvala vam puno. Hvala Miroslave. Ja ću govoriti u ime vlade Novorusije, a i ne sumnjam da narod Novorusije bi bio solidaran. Pre svega, dobili smo jedno zvanično pismo od Komiteta za državno uređenje Novorusije, koje bih želio da pročitam. Draga pravoslavna braća, nas ujedinjuje jedna vera u Gospoda Boga našega, Isusa Hrista i Svetu Trojicu, zajednička za naše narode istorija i mnogovekovno prijateljstvo. Istorijski se desilo da imamo iste zajednički neprijatelji. Srbi i Rusi su uvek težili da se međusobno potpomažu. Sada je naš zajednički neprijatelj započeo rat u Novorusiji, koji naseljavali, branili i štitili oba naših naroda. Mnoštvo naziva, na primjer Slaveno-srpski rajon, u našem kraju govori nama o aktivnom učešću srpskog naroda u osvajanju i zaštiti ove zemlje. Mi se zahvaljujemo vama na podršku borbe Novorusiji protiv hunte u Kijevu i genocida pravoslavnog naroda naše zemlje. Mi smo Srbi i Rusi, sa nama i Bog. Mi ćemo pobediti. Ovo je jedan zvanični deo koje su nama uputili iz vlade Novorusije. Ono što sastavlja jedan nezvanični deo, Vladimir Rogov, zamjenik predsjednika Komiteta za državno uređenje, iskazuje na sljedeći način. Reći ovako, stanovniki Novorusije, ali na primjer grada Prvomajska, jako žele da preživu ovu hladnu zimu u toplini i bezbednosti. Grad Prvomajska u suštini liči na grad Leningrad u toku Drugog svjetskog rata, kad je bio potpuno blokiran i uvoz i izvoz hrane je bio onemogućen. Za sada stanovnici grada dobijaju 250 grama hleba dnevno. To je sve. Osim toga, nalazi se pod direktnim bombardovanjem najjačih raketa grad i ugrožene su od strane ukrajinske artilerije. 250 grama hleba nije nešto mnogo. To je težina pola flaše vode. Ali za sad je to cena jednog života. Jedan čovjek ceo dan dobije samo to. Ako mi zajedno sa Trećom Srbijom i Fondacijom Dostojanstva ćemo pokrenuti ovu akciju, ćemo sabrati sredstva. Vlada Novorusije se obavezala da kupi brašno, da ispeče hleb i da dodeli hleb besplatno svakom stanovniku grada Prvomajska i mnogo drugih gradova. Naš cilj je da saberemo što više sredstava da nahranimo te ljudi. Osim pomoći novčanim sredstavama, mi bi vas zamolili da se proširi te informacije, da se angažuje što više organizacije, da se angažuje što više ljudi u ovoj akciji. Mi se nadamo da ćemo moći da spasimo živote nekoliko hiljada ljudi. To nećemo spasiti čitavu Novorusiju, nećemo spasiti velike gradove, ali zajedno ćemo moći da osvestimo narod i da spasimo hiljade i hiljade. Da budem preciznije i konkretnije,
džak brašna košta 10 evra. Od tog džaka brašna može da se napravi 50 džak brašna, onda 50 kilo brašna i oko, tako da kažem, 75 kg hleba. Ako vaše donacije sastoje se od 100 dinara, od toga može da se, od 100 dinara može da se kupi toliko brašna da se napravi 6 kg hleba. 6 kg hleba je 24 porcije hrane. Dakle, 24 ljudi mogu da dobiju hranu i da prežive ovaj dan. Za nas, da li je to veliki novac, da li je to mali novac, svako mora da odluči. Želimo sve najbolje stanovnicima Srbije u ime Vladimira Rogova i verujemo da deliš dobrote i ljubavi u duše svakog Srbina će obezbediti spašavanje stanovnika grada Prvomajska i drugih gradova Novorosije. Sa nama i Bog, mi ćemo pobediti. Hvala. Hvala Vladimire. Sada će vam se u ime Fondacije Dostojanstvo obratiti Miroslav Ilić, koji će vam reći detalje na koji način se ova humanitarna pomoć koju treba da prikupimo za narod Novorusije i za sve ove gradove koji su ugroženi na ovaj način na koji je to gospodin Zotov rekao. Dakle, Miroslav Ilić. Zahvaljujem se. Ja bih se pre svega samo osvrnuo ukratko na rad same Fondacije Dostojanstvo i istakao da je to jedna organizacija koja se s jedne strane bavi humanitarno dobrotvornim radom, sa druge nacionalno društveno odgovornim delovanjem. Takođe, Fondacija Dostojanstvo je tokom prošle godine pokrenula čitav niz aktivnosti koje su zapravo u kontekstu pokretanja procesa državotvornih nacionalno odgovorne politike. U tom smislu ja bih samo ukratko izdvojio neke od njih, a to su pre svega podizanje, odnosno darivanje spomenika Stefana Nemanje gradu Banja Luci, povodom 900 godina od rođenja velikog osnivača prve srpske nezavisne države i utemeljitelja srpske državotvorne misli. Zatim tu je svakako, možda je najvažniji događaj, to je konferencija Nova Evropa. To je bila najveća politička konferencija u Evropi prošle godine, koja je na jedan nov način, okupljajući intelektualnu političku elitu, kako Zapadne Evrope, tako i Rusije, otvorila važan koncept, važnu temu dogovora o novoj saradnji evropskih naroda i država, nasuprot stalno prisutnoj temi ukrajinske krize, čiji je cilj da dodatno destabilizuje i oslabi čitav evropski prostor. Tom prilikom mi smo otvorili temu novog koncepta, nove ideje Evrope nacija, Evrope suvereniteta i one Evrope koja će, nadamo se, u budućnosti baštiniti pre svega ideje i vrednosti nacionalnih država i njihovih identiteta i kultura. Takođe, Fondacija Dostojanstvo je, nastavljajući svoju društveno odgovornu aktivnost, objavila na Svetog Savu konkurs pod nazivom Projekat Srbija, pozivajući pre svega mlađi, odnosno novu generaciju srpskog društva, bez obzira na državljanstvo, naciju, veroispovest, da uzmu učešće u pisanju novog nacionalnog programa srpskog naroda, koji treba da predvidi politiku i viziju Srbije u narednih 15 godina, odnosno od 2015. do 2030. godine. I što se tiče tih informacija, one su dostupne na našem sajtu fonddostojanstvo.rs. A eto, imam osobitu čast da danas zajedno sa mojim prijateljima i kolegama kažem, odnosno obznanim, da je Fondacija Dostojanstvo otvorila namenski račun u Sberbanci, naravno simbolično,
za prikupljanje pomoći ugroženom narodu Novorusije. Mi kao narod jako dobro znamo šta znače vapaji ugroženog naroda koji se svakodnevno bori za golu egzistenciju. Nažalost, mi smo puno puta bili u takvoj situaciji i to samo u jednom proteklom stoljeću. I kao što je pomenuto, u duhu dobrog srpskog gostoljublja i dobročinstva, mi se vrlo dobro sećamo pomoći koju smo dobijali od ruskog naroda u trenucima njihovog veoma teškog političko-ekonomskog perioda 90. godina i na taj način mi želimo da uzvratimo i da koliko god je u našoj mogućnosti pomognemo ugroženom narodu Novorusije. I ta pomoć može da bude, koliko god bila mala, ona će uvek biti velika. Kako je govorio Vuk Karadžić, ako svako učini onoliko koliko je u mogućnosti, neće narod propasti. I mi verujemo da gradeći nove odnose, pa čak i u ovom kriznom periodu, zajedno u novim srpsko-ruskim odnosima možemo zajedno i da sačuvamo i spasimo jedni drugi. I ja bih ovom prilikom i pročitao taj račun. To je namenski račun predviđen za humanitarne aktivnosti, odnosno za pomoć narodu Novorusije. 285-218-000001-73. Dakle, pozivam zaista najsrdačnije sve građane Srbije da sećaju se jednog dana kako smo mi u stvari očekivali pomoć drugih, da sada, a i dobijajući istovremeno pomoć pre svega ruskog naroda, namerno baš kažem naroda, jer baš od naroda i poticala ruskog naroda, i to ne treba zaboraviti, od samog prostodušnog ruskog naroda je poticala inicijativa da se pomogne srpskom narodu, kako materijalno, tako i kroz molitvenu pomoć, da i mi uzvratimo istom merom i da što većoj meri sa novčanim sredstvima pomognemo narodu Novorusije. Hvala. Hvala Miroslave. Da li ima nekih pitanja? Što nema pitanja, ja bih samo još par stvari rekao. Dakle, ukratko, Treća Srbija preko Fondacije Dostojanstvo je, evo koliko dana, započela, uveren sam, veliku humanitarnu akciju za pomoć narodu Novorusije. U Sberbanci je otvoren namenski račun koji vam je Miroslav pročitao i svi građani, državljani Republike Srbije će na taj namenski račun moći da uplate dinarska sredstva. Problematika postoji sa deviznim računom, pokušat ćemo i njega da otvorimo, tu postoji neka problematika vezana za transakcije između Srbije i Rusije, međutim mislim da će se to u nekom narednom periodu otkloniti. Ali suština svega jeste u tome da se svi zajedno potrudimo da podignemo nivo svesti naroda u Srbiji o značaju ove teme. Jer borba koja se u ovom trenutku vodi na istoku Ukrajine, u Novorusiji, nije samo borba, da kažem, jednog naroda za svoj suverenitet i slobodu. To je borba, čini mi se, sa jedne strane imamo one koji hoće da revidiraju istoriju, s druge strane imamo one koji brane takav jedan scenarij. Jer ako imamo, a ponovit ću, to smo imali prilike da vidimo i na našem području, koliko smo imali neonacističke snage u Hrvatskoj, koje su za sve ono što su radile prošle gotovo nekažnjeno. Evo, čuli smo juče presudu Haškog suda, koja je otprilike verifikovala proterivanje više od 200.000 Srba iz Republike Srpske Krajine. S jednim nemuštim objašnjenjem kako je tamo se desio nekakav zločin, ali otprilike kao da se desila saobraćajna nesreća, to mi je na tom nivou objašnjenja. Dakle, ako se relativizovalo to, ako se relativizuje to što je na području gde žive Srbi, i u Srbiji i u Republici Srpskoj, dakle, ako imamo bele džihadiste, ako smo imali mudžahedine tokom 90. godina, ako danas imamo kampove za obuke terorista koji sutra mogu da završe u Parizu, Berlinu ili bilo kom drugom gradu u Evropi, pa se i to relativizuje. Ako imamo
danas na istoku Ukrajine vojske koje ratuju pod nacističkim simbolima, pod onim simbolima koji smo, dakle, mi imali prilike da vidimo 90. godina na našoj teritoriji i nadali smo se da se više nikad i nigde neće videti. A ipak su se pojavili na istoku Ukrajine. Ako imamo to s jedne strane, a sa druge strane imamo da se brani predsedniku Ruske federacije da dođe u logor smrti Auschwitz, koji je, uzgled budi rečeno, ruski narod je oslobodio. Mi onda imamo, dakle, na delu jednu mnogo širu priču. Povucite paralele. Republika Srpska Krajina, Novorusija, apsolutno ih možemo povući. I mi se molimo Bogu da se priča sa Novorusijom ne završi kao što se završila priča sa Republikom Srpskom Krajinom. Povucite paralele i sa Auschwitzom i sa Jasenovcem. Potpuna relativizacija i zamena teza i na kraju će ispasti da su Rusi i Srbi odgovorni za ratove koji su vođeni u toku 20. veka, jer tako je raspoloženje, tako se sada stvara. Ispada da smo samo mi, ova dva pravoslavna naroda, da smo mi odgovorni, mi za Balkan, oni za teritoriju većeg dela Evrope, Bogu hvala. Rusija je tolika zemlja da može da se protegne i da bude na regionalna sila. Dakle, mi danas, i ja bih na to pre svega ukazao, ne toliko pomažemo narodu Novorusije da pretraje, to je jako značajno, kao što smo čuli od Vladimira, oni su tamo životno ugroženi. Mi danas mnogo više pomažemo narodima Evrope da se ne dozvoli prekrajanje istorije, da nam se opet ne vrate neke mračne sile koje su tokom 20. veka više puta u Evropi bile dominantne. I dakle, ne dajući sebi na značaju toliko, ne dajući Srbima na značaju toliko, ali mislim da danas smo mi u epicentru jedne takve borbe i da se mi, kao jedan slobodarski narod, kao narod koji je uvek bio na strani pravde istine, moramo izboriti i naći snage u sebi da pomognemo pre svega u ovom trenutku Rusima koji rade jednu, uveren sam, ispravnu stvar. Hvala vam puno.